Ani obi deh, obi. তারা রাস্তাটি বন্ধ রাখছে কেন? তারা তো ইয়ে দুঃসাহস করতে পারছে। হাই লেভেলে মালিক কি ব্যবসা করে? সব ব্যবসা করে। Ini kau tenaga boro orang lain tuang sami ya boro Don Bosco school by jat get bus kang boro asubu. Endo sen halca suka asu mani arta asu den jeng asu liya bong ni kong ni mani paika. Sini school ni kong ni moteno. Gai jeng kabu kabi je yaro school bus kang. Arto sen killing kain toman torka. Ang shortcut saja na bus kau sen. Gai bro sen yang nara asu yang to kuno jaga open jaga kotor tongo. Gai yang asu asu yang to kuno pada biner bo kaya school bo kaya. Boro kuno objection dori ya. Gak jaga boro asu lagi ne mana kajak pun wancarap. Mak teng palman mana kajak pun sini sekolah mai. Orang ta asu orang leta pada orang kau tikisung ni hilang. Gak betul sengkiling kita non dokter non. Gak ang bos haimi ya boro am ting lai mani. Gak ang pai kakak non pun pai bot orang tong mani barat tong. Gak pai non pun kakak neng jenis anak kita help kageri non ang hampuru hanya ponsel telepon sap pani cross nendro orang di kalangan. Gak seng yak hai muya orang korok tiklai li tong. Ang boleh asa hak long janing pai mani bismaro yak korok sawi tong. Ani ahanji chore hemi ang gayam titu tin phai ka gano ang helchani khale ka ya khale mani dol su phai 15 jona sangan phai na non sab da gi tini phai na maktang ta phaba dara chini area ko da gisu or maktang se ma phai ya ni chaw phai ta ma ko da nong borok ko chini area or thang maktang phalo gobang ব্যবসা bani khai tong ori chum phalo to khongla kum phali tong jeng kebo no ko phai ja sayap le ta dora chini borok da ka su tongman so da se chini borok putule non jaga ri a mong ya kami rogo jeng ko chaw bahike norle ano or kisa ang mukang tui phano nor ano mana khaitong ba kok chaga himas ma phali tini oro salai gina gonta 2-3 gonta sik salai bane pore sinung mak ma phala ai apsung mak tong jat bazar tem sa borong ma tem se khayang chang ke phala ba kok chaga a tini sapanya ba gari ba ni mukhi ferna ne borong nang si sini ba bor bodar na saja man no khai sini o borong chengoron local ni chaw chengoron local se nang kiriya da sungno ne ano buti a cycle lang nari tong jang orang kakak song bai song dal song tong ani sini jang borok koyan nang borok tong sang buzo ja nang borok mana khairo ka awan sarana antur tam sanong abo borok ko pre hinjaka borok doi thana ya kento ano buti choproti muk tong bo fretei khiru a deba borok koni aro kaza ek dol thai chite ek dol phai oma heka akon mon khaina ya tin gari number saja mara gari number ang bo sajla mali yang sorry kali ma bai tam bai ngi khangka asal lokho koring thata khel khaini ang thata ni labu tam nai ang borok ja ano mai khabina no ang bono saja sim no nayo saja nayo ang norong ke no dawo pulisyo koi mung blai ya phanai ang to am tiro aslan busia bahike ya phana tam khaine ano phan dinai tong ang bung bukha mai ya kai am nang songi mai khutang bo tam di ne ke ora ke kono ke bazar committee ni khajak tong omro go saimi ata ang bazar committee ro sung to kabang ma tempro wale anya phai tui phale thang bas am sakse kon committee am to bazar bhaiya ora mukhi phalo busuk balokha ora hangkai ang phas go o yang phalman ni aro no hate yang re khai jang mar khai jang bang sei go su jora busugo thangai tong ta bo ai borok kredi hai kai sing thangai ma thang balong man kai dibos thai rong ka o jaga don bos me ya abon sese gang kono ba hai jungjal dang kha jengda to chikon mi kono dara kento anga jengjal no ang buino go san thang yang ang saksone maintenance khai tong ta nunggu jengjal onek borok phai sabai onek borok phai hinpayu oma hai kabunga jengjal asai tong kento ang saksam bakha ko ang borok phai mi ang na ma haram cinta khai
थांनाय हिमनानि रक चिन्ता खायै आं फन साया अमाके दंखा तारा आमिन सनि नाम्बार माया आं केमनो कन्टेक्ट बुझेन माया अमाके आं नि पारा बर' आनि मंगिया kami atramura Agartala kun jaga to ang obi nokor tongmani mon lockdown kon ngai ang nokor tongoi mani engkai nokor tongoi mani ani obostha khub kharap kebo saimi orani chini bai sumli jongse ang thangai mairong maise kisari oi ang amtiki choli tongmani ngai choli tong pore ani abo koidin sana ba so sat ki mairong ba aw sai pai mani jagalo kang yang be so star ma khaijo ko tam ki Ni mukha obi devrom Ni nogata go poribar family ko jona ani tongo ani songta tong ani chare tongo ani ma babu tongo dara bai basai tongo Testa kaja na Acha je hong nanjini aadhar card number hola teja Don Bosco lubus kanga.
Tini actually orang jaga tu nang mana amat tini salsa ya. Seng agi bu kenal jeta Don Bosco puskang, William puskang non boro. Cina boro mungkin tu phala phaikang kakai. Cina boro mungkin tu tap haldi. Angkat nor engkau betul kinai. Nor taisa phaikang kai nor gari bay. Hari betul kinai mungkin tu soh. Apa rakyat cecil nor result tu. Angkat seng agi bu kenal kai cina orang buku sang takut sang phaya koi. Orang kalan boro bay. Kok salaya koi. Kalau kai boro ayam kaksa yak kaksa rakyat koi tu boro bagla jak. Enggak tahu kan nuka sekarang bo tanai sabtahu bahai no borok bahai cin borok lockdown mani pore to borok phailia enggak jauh tu tahu kisah khulu ka kan borok terus phala suru engka enggak jara borok tam khai borok phai ho jaga wo chaitu phai no ro mangla enggak borok khana wo yang jeng khana ka enggak jeng datorun DSP jeng bobai jauh tu nagari ba boba ana saka ya henglai tong phun enggak jeng koyজন খবর হই Nggak koyakজন orang je sini jauh boro no phun khai kya. Tamu kalau nak itu kalau boro obat ke mana khai ke mula warna deh mula kuda. Oh ini abu ko coronavirus sebagai lockdown jarawa tak halpe deh ni sih ceng abu sahu. Mula lockdown pakai phai deh ni sahu. Nggak tini ceng proses khai kya. Lockdown nak kenal ke pakai phalman sa coronavirus engkau kai. Cina boro kata ini phalmai aku lah. Abai ke sengka. Kau boleh silia ni sah. Jai ho. Jangan apa nanti salai nak bagai jengkau jangan khabar ni kalau pilih kya apa baru pilih ni jeng salai malia. Nggak mungkin tini jeng nuka tini takut awi. Ini kalau tahu ini mungkin jeng itu orang baru ni saja orang pilih shop pilih mana tini orang anggubi kan orang baru mana jaga itu. Kang guru kapal si tang sini ang phun call mangka jata. Cina baru mungkin jeng salai no guna naik. Enggak tahu phai login phai kya cin boro phai khana phai kya enggak nuka jata bonwasan gari tubu sara gari ferry bataki nai orang mungkin tak phal ni aja sah enggak buika baiknya phal tang bui phal mana nor phal mai abai ke ponsau enggak kai abo kok bini kaisa behind bini reason tongo bo CAB cin protest khai le puro bo mungkin phai le wino Arah tangga semua bahasa protes khai tu, kan kah khai kena, kah khai jata abun bagai berno arah TV roko menu kah news roko menu kah jata protes khai mana, abun bagai no berno tiap usung lekat tini fight setting lekana, nggak tini tu rabi berbos hai sung, angkai agi week dia angkai tersin ber kebama fight orang fal payo, nggak tini kah rabi baik fight buat tini fal kena, angkai jeng tini nuka jata Oma hai kecil borno setting lagi tini berthana hani hai bukan naik hai awa hai kecil tu baki sini kecil tong lain apa hai hani na tu sini bo je gan gin tong na nor jeng dingka ringi tai jeng polis na khabar ka jeng tini polis na complain nai jeta sepsam ne bising tini jeng thang rao ne jeta violent ngiawi angka abon bising tu judul tini polis action nai ya kiba abon na solution khlai rime kai jeng minister of the thana Minister of the Pana Thang Pana solution payah gak kakai, sang ekta tini jangan news channel through tu diprasara kena situ, jata, obo ahai cini diprasara, tabuk je lockdown jorau pointo, hai se masa mana yang nui tong, nggak cuma obo menunggu tong jata patarong ni payai, tini cini baru nak kahar ke cikisa kaya wahai na nogor rohori tini cini buku utar mohoran ini, kalau sa positif manja kau orang ahai nui tong, ta mana cini baru nak pura tu cini negligence kaya neglect kaya discrimination kaya apa kaya kelai tong, ka aman bagai no, sentini aman sanamu semua, tini jadi ni Don Bosco pesan orang jatuh cini baru nak mang sejaga mang cini, obbo saya pada cini baru mungkin maaf aja, kalau sen syarat tirprawano, tini orang kok sanamu semua, jata cini baru jaga kutumo, je mungkin hal ini jakun bazaro cini masing bonum baru alada ini tolong masuk. Jeng nuka CAB obo long term ini monua jacina baru rono acid cari attack kaiman atau cini baru punu kaya. IT himusnya jeng protes kaya thangu. Angka abun korang angka kena jeng aro bazar koram sarawa bazar selai kaya cini baru sini. Apalagi DM orang thangu polis orang thangu nor sabo atau engkau permission tu jatuh nor separate ke bazar nani. Abra hai kaya cini aro jauh tu cini serai orang cini baru tu simulasi organisasi serai orang cini Joint Action Committee of Civil Society long term Bail Unit abra tong jauh tu ceng thangsa tong baru aja ke ceng kelai tong makan tini bazar ni. Nggak tini aja kau cini baru tahu na tong ceng sikit tong ceng orang tini palka pilih jaja naga acu lah tong layu. Nggak kan tini jasa pun naga acu tong dua tala tin tala pun naga acu tong. Ketu ni ni busai biar.
Abon bagai joto takuk tai buku jero Agutala sahar nok tangi tongnai rok nor joto na ongkhuna nago karon tini ani sago kalai ka khanin sago kalai mano abon nor sob bachir nai ba ঘটনা লগিন তাইছে ঘটনা জোরা রো না লাই থানায় সাল বেশি বালিয়া খ সালনি সালতা মুনা কমলপুর কাইসা অবহাইন সেম বাজার তৈন কাইসা অবহাইন ঘটনা ঘটি লেখা যে মুখে ফাল জাংলি আসি মরনা অর যে স্টেপ নামা হয় আরেকনি বুড়া স্টেপ না নাই ই जों abo oror je जों nakha mana जों sara tirpura जों norto saino mana जों samung khaikan ka ka जों tino orong hone sin oros miya जों nayo jeta oro ongkha mana te alka jagao ta ungthu e abo se जों nayo ka जों obobo जों mutung na nango sin agi daga fru mukhe जों phalai ma jaga bazaron to surunglai ble e ko tini ko kamalgat bazar hoite surungai manne bazar hoite surung aba keno communal ko hatred nglai ble nga जों amti roktai tabun joro जों amti naruria abo siksin karon जों nayo जों kahkai no tongnai joto bai no khaksang hamari tuino tongnai kintu a jaga borok tamun bagi जों no aba ke attack khaina na abo siksin ka abo no bagi no जों puila ja administration ja judiciary jeta ain digi jeta ni executive digi chen ain digi a puila sin complaint address nai abun pore pointo oba ke reputation mu kai जों माफा ka जों bo pura practical जों movement ma khaina जों separate ma thanai chin bazar जों borno phaire जों borno thaya tino jaga je nagor bazar tomon chin borok sai hanga ka bom boror business khaimia hanga tin bor wan suna nang abon bagan जों chin bor phaga chin bor orobo payo जों सुदु चिन बरन सिमरो पाया केन बं बरोबो चिन बरन मुखितन अर्गानिक काहाम सार खदा को खरिनि पाइ हाय दबा हंगा तिना आ जागावो तामन बाग बरो बादा मा खाय तामन बागै बन ताम इंटेंशन आ इंटेंशन न जों जतन साइमनो आबो हाके जों जुदिन बर खाइमे वानसो मा हाके जुदिन जों वानसो कांगा काय तिनि खाना जबान नाङै मानो केन जों आ जबाना जों आबो हाके खलायना रिया आमन बागैनो जों शान्ति जेता खासमति न जों अबनो जों लराय खलाय खालाम आबन बागैनो तिनि मा कबगो जतन न तिनि जों अबो हाके तिनि गेदरिं तङ तिनि सल्युसन नायो पुलिस आदालत जों कक सालायने साले माने यागलो अबनो सल्भ खायदि सल्भ खाय कांकाय जों जे अल्टरनेटिभ मावान सलाने আমি খালি আইছি আয়া বাইকটা খালি কেন দিতে তারা মানে গাড়ি নিয়ে টাকা আছে এর দূরে দেখছি আর কি আয়া সঙ্গে যখন তার লোক দখল হয়েছে আমি ওর কাকারে কইছি কাকা কিটা হয়েছে কাকারে টাইনে রে কাকা আমি কিটা হয়েছে যাও তুমি এটা শূন্য লাভ নাই এটা বললে কেস কিছু হইব যাও আমি একটা জিনিস কইলে তো আমি বুঝতাম তাই না যদি আমার কইতো তাহলে বুঝলাম বলে তাই না আমার তুমি যাও তোমার দ্বারা কইতাম না কইলে বেজা লইব না কেস কিছু দিব তুমি যাও This is not a first time. This has been several times. From Auxilium till this place, they were being pushed. By these people, by the local, they were not allowed to say, this is not a first instance. You can ask these club people also. So many times, and even last Friday to Friday, after the relaxation of lockdown, from Telamura and Ankolana, they came to sell here, our people. But they were warned not to sell. And today the person came with a vehicle to Obi, and he comes from the Uttar Maharani, from Telamura. And he said, I will kill you along with the Bolero. What is this? This is not only the ST atrocity, but this is also the racial discrimination. This is not a crime. বাকি সব ওরা ছিল এক মানে ট্রাইবাল ওরাই ছিল Since today is Sunday, they don't come. Otherwise, weekdays you will find quite many of our ladies coming from rural area. But why this law takes only law is for them, law is not for us? What is our right? There were many complaints and there was a negotiation within the club and other things.
police earlier, whether they have informed Yes, they came. or not, I have not done. But they came, they have a knowledge. But today we have already written for the police complaint. We have also already informed, and we sent for the Xerox copy to actually keep receipt copy. After that, you have assured, your police has assured that you will arrest him. But again, and you see, they are coming for the vehicle, just think it. they are coming towards a communal. Yeah, as per their version. In the eye of law, how can they snatch from the hand of the police? So police is not doing their duty. If the law speaks, the police is not doing their duty. But for us, you are saying that you have to take law into your hand. But for them, there is no law. They don't even respect police. But whereas we respect police, we salute police and we cooperate. And we are not against any community, but we are against the person who has committed a crime. How many of them? Not today, one. Yes, one. So we cannot even arrest one person. And while we have to complain the entire people, then what would be your position with them? আমরা স্টেপ নেবো তারপরে কিসের থেকে আপনার কাছে কি খবর আছে কিসের জন্য তারা বসেছে এখানে না এখানে শুনছি যারা ট্রাভেল যে সবজি বেচে তারা নাকি এখানে লোকাল পাবলিক নাকি তারা বাধা দিচ্ছে পরে জানা যাবে Интересно.
하지 말겠다. उसके बाद
They are breaking the law. Accordingly, they are taken going on the arrest car. Arrest is that today morning, one from Bermuda, they came for. দোকানদারি করবো না, সবাই এক লোকে বন্ধ রাখো, তারপর আমরা তাদের সঙ্গে কথা কই সেটা দোকানদারি করব। এই কথা কইতে গেছি, তারপরে সে তারা লাগিয়েছে ঝগড়া না, তারা খুলবই এটা লয়ে এসে তাদের মধ্যে মুখে মুখে তর্কাতর্কি হয়েছে, এটা লয়ে এসে তারা আন্দোলনে বয়ে গেছে। আপনারা তো অনেকদিন ধরে এখানে ব্যবসা করতেছেন, আপনাদের মধ্যে তো কোনো রকমের বিবাদ ছিল না? আজকেও নাই। হোস্টেলের ম্যাডাম যে কইছে আমরা এদিকে বল যাতে না বইতে পারি আজকে, তাহলে আমরাও বইতাম না, তারা দোকানদারি করবো না, সবাই এক লোক দোকানদার, আমরা স্ট্রাইক রাখবো আজকে, আমরা কথা ছিল এটা, কিন্তু তারা মানতে রাজি না, তারা দোকানদারি করবো। এখন আপনারা কি চান, কি সলিউশন? আমরা চাই ম্যাডাম যাতে আমাদের কাছে এসে কমা পারতে, কালকে আমরা ইয়ে করছে, দোকানপাট লাথি ফেলাইছে, দোকানের জিনিস লাথি দিয়ে ফেলাইছে, এরকম বিশ্বের ভাষায় গালিগালাজ করে। এখানে তো আপনারা আগে ড্রাইভিং বাঙালি মিলেই ব্যবসা করতেন, এখন সমস্যাটা কি? কোনো সমস্যা নাই, সমস্যা হচ্ছে ম্যাডাম আমাদের নিয়ে এসে প্রতিবাদ করছে, এইখানে রাস্তাতে দোকানদারি করতে পারবো না ফুটপাতে। ম্যাডামের সমস্যাটা কি? ম্যাডামে উনি জানে ম্যাডামের সমস্যা হলো ম্যাডাম তারা মানে এই রাস্তাটা তারারই জায়গা, পার্সোনাল জায়গা, এই জায়গাটার মধ্যে জায়গাটা আছে না, টার্নিং পয়েন্ট এটার মধ্যে বইতে পারতো না, তারা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাচুটা বোয়ার উপলক্ষে তারা এইদিকে তারা ল্যান্ড সাইডে সেটা বাউন্ডারি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে যখন নাকি আপনাদের সঙ্গে কথা হয়ে আপনাদের এই সাইডে বসতে কইছে, তাদেরকে ওই সাইডে বসতে কইছে, তারপর আবার ঝগড়া গেছে না, তারা শুধু খালি এই সাইডে বসতেই পারবো না, তারা বাউন্ডারি পাশে বসতেই পারবো না, তারা জায়গা এটা। আচ্ছা, এটা কি শুধু আপনারা বসতে পারবেন না সবাই বসতে পারবেন? সবাই বসতে পারবেন। তাই না কইছে যে বাঙালি বইতে From Zimbabwe, accordingly, we have arrested him. ঘটনাটা কি হয়েছিল এখানে Main is that we have to arrest to Nazrul Islam, who is the accused person. ওরা যে রাস্তা অবরোধ করেছে সেই বিষয়টা কি কারণে তারা রাস্তা অবরোধ? Main is that one today morning, one from Bermuda, he came to sell the vegetable, and one Nazrul, he obstruct that he cannot sell at the mosque area, and like that they made some vegetable from the one who came for to sell vegetable, and accordingly they have complained that. Accordingly, we have this is the main problem. গাড়ি থেকে আপনাদের ফাঁকা অবস্থা, আপনাদের গাড়ি থেকে নামে নিয়ে গেল। The unknown miscreant, we have tried to stop, but they cannot, but they are not willing to follow the law. They have taken away from the arrest. So the Action will be taken. The UCI and CPS is coming. Action will be taken as per law. পার্সন গাড়ি যে ছিল না, আমাদের নজরুল ইসলাম, নজরুল। তো যেটা শুনলাম এখানে সবজি বাজার বসা নিয়ে একটা বিতর্ক নিয়ে একটা জাস্ট মানে টেনশন তৈরি হয়েছে। তবে এটা এনশিওর প্রশাসন করবে যে যারাই আইন হাতে নেবে বা হাতে নিয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একজন প্রশাসনিক লোককে দেখা গেছে ওই যারা রাস্তা অবরোধ করে তাদের মধ্যে, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? অ্যাকচুয়ালি ওই সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমি তো এটা বললামই আইন সবার জন্যই সমান, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ।
आप लोग भी जाइए 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 No!